унчукпай туруп алышат да өздөрүнүн пайдасына келгенде тимеле ызы-чуу кылышып, элди пикетке алып чыгат. Качан кетсин деп жүрө бересиң эле. Жашооңду оңотпойсуң. Бештапан. Орун береле, сиздер колдон келишинче кол чапып болуңуздар. Жакшылап кол чаппасаңыздар чыгып коюшу мүмкүн. Аябай кыйын киши да, кол чаптырасыздар, а? Сиздердин түркөн кол чабыңыздар менен сахнада мен. Сага. Мен. Тугандар, мен деп көкүрөк какканын себеби мына сахнада турган Полочнес деген ойду мен кыргызча которуп чыктым. Эгерде кимде-ким сиздердин араңыздарда каалоочулар болсо чыгып ойносоңуздар болот. Бирок тилекке каршы атайын алыстан атартуу боюнчалар келиптир. Ошол оюнчуларга биринчи турда өрөлдөгөнөн экинчи турга сиздерсиңиздер, а? Анда мен ошол оюнчуларды чакырам. Сиздердин түркөн кол чабыңыздар менен Токтогул жергесинен келген жигит Союзбек Сетмиев. Рахмат. Экинчи оюнчу кошуна Өзбекстан Республикасынан келген, Наманган шаарынан келген Салайдин Сайпидинов. Hoş gelipsizler. Birinci oyuncu. Gelingizler, özünüzдөр жөнүндө тааныштырып кетиңиздер. Кайерден келдиңиздер? Атыңыз ким? Эмне болуп иштейсиз? Канча жаштасыз? Не себептен келип калдыңыз? Менин атым Союзбек, фамилиям Сейткажиев. Мен о Токтогулдун Толук деген айынан келдим. Ушу полицейская бир машина сайып калыптыр го. Чайгамыз? Ошону сууруп кетейин деп келдим да. Деп келдим. Ой, сууруп эле кетем, эмне коркот дейсиң? Ökala sürüyümüz sen düşünmeysin sürüyü. Artık durup. Kayer'de işteyiz? Ben mi? Ben degen KGB'da işte. KGB? Şu. KGB kanda çeşitçili? Evet, onu bilmeysin. Kırgızski государственный бездельник. Gerek olsa men hakimçilikte iştegem de. Uağında karolçu. Yaxşıdapsız. Ana? Anan jana uşu полицияз oyunun көрүп калабыз. Ошондо постоянно бир подарка алып келип тапшырып калышат го. Албетте. Мен да атайын сага Токтогулдан алып келип бир калпак, бир чапан жабайын дедилер. Тилекке каршы жок болуп калды. Азыр жокпу? Азыр жок. Анан эмне барып атасың ичине? Анан бир өткөндө бир үйгө келип усталар иштегенде башына стройкада кийип жүргөн калпак бар эле. Ошону алып казым. Атпатына кутсуйда кетпе. Ушуну кийип кал. Эми туган эфирден пайдаланып, жакын адамдарыңызга, досторуңузга кабыл айтып берсеңиз болот. Кабыл тилек айта турган болсом, досума айта берсем болот да. Боло берет, жакын адамдарыңыз. Менин бир Расул деген досум бар эле да. Ушу полицейске келатканда ошол дос балам шымын кийип келдилер. Эгерде Расул менен телевизордон көрүп аткан болсоң, шымың мына. Жашнака кылып кийип кел. Анан апарып берем. Болду, ошо. Келиңиз, Өзбек туган. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana biz O'zbekistondan kelib qoldik. Qirg'izcha. Biroq bunga qapol bo'la qo'y. Bizga kelganlarning bari o'z tilida so'zlaydi. Sen o'zbekcha so'zla. Ashna qilinglar, Qirg'izcha so'zlang. Mana endi men bu Polish testni har 5-kuni ko'ramiz. Bu bizga yaxshi yoqadi, lekin men Polish test o'ynagani kelmadim. Mana nega kelibdi? Meni bitta Alisher degan o'rtog'im bor-da. Ashi mendan 2 yil burun 20 so'm pul oldi. Ana? Ashini so'ragani keldim. So'rasam bo'laveradimi? 20 so'mdu, shu yerdan so'raysiz-ku. Bo'lmasam beryapti-da. Mayli, so'rayman. So'ramiz. Ey Alisher. Agarda meni ko'rayotgan bo'lsang, 20 so'mni tez uyga olib borib bergin. Agarda olib borib bermasang, bu odamlarni hammasiga aytib tashlayman. Menga baribir. Siz aytib qo'ydingiz eldim barini. Aytib qo'ydim-mi? Aytib qo'yman, olib borib bersin, to'g'rimi? To'g'ri. Ana keyin boyatdan beri qarab tursam, men sizga jinday podarka beradi endi men ham ataylatdan quruq yemasdan xafa bo'lmaysiz, ammo do'ppini kiyib qo'ysa. Lekin Sanangda bu o'ratasanmi? Ey,
bu yaxshi do'ppi. Qarangmi, yaxshi tikilganda. Zo'rda bu. Lekin utonmay qolsam qaytib berasan. Kelingizlar, tug'anlar, o'yinning shartini men tushuntireyin. Sizlarga berilgan Poloncha testining yozilish tamg'alari 8 tamg'a turadi. Buni sirtqi ko'r, tug'an, kel. O'shani tovishingiz kerak. Buni sirtqi ko'rinishi aniq bo'ladi. O'rta sariq qo'ldan kelsa, mayga qurib, suvga pishirib, qalasanglar qam jutursanglarda bo'ladi. Qisqasi buni tovuq to'yitda. Tushundinglar-da? Tovuq to'yitga. Birinchi o'yinchi. Baravan aylantirib, o'yin boshlaymiz. Aylantiraymi? Oho, bulozchilar, kayf, ha? Mashatdan qanaqa qilib kayf olyapsan, Biz liboy yerda olamiz-da. Zerikkanda kelib o'ynab turaylik. O'zbekistonda bunaqasini ko'rmaganman. Sizlarda bo'lsa ko'rasizlar bu. Qirg'izistonga jang kelib kayf bo'lsa ko'ryapman deymiz. Stop. Ertalar 130 ochko oldu kan. Aytınız, qalasangiz tamg'asini aytınız, qalasangiz başınız ishlab kelsa so'zni barini aytınız. Ne qilay? Hammasini aytib kelib menga bitta qoldirib qo'yar. Oho, tamg'asini aytaymi? Tamg'asini aytaman. Aytınız. Ko'zga bo'g'irni o'taman. Tavqay. Ne sizlerde cumurtkanı cömertko değil. Yo'q. Anam niye ödüyorsun? Hayata, uyda kerakli da. Uyu desen de bol koy. Anda cümürt kol koy. Gel, Özbek Tuğan, siz eğlendiniz. Men maqsad tutmag'am. Sana tur emesine arayız. Sug'urmay qoldingmi shundan? Eğlendiniz. Kel aylanish qo'y, men ham aylanishdimmi senga? Ya bismillahirrohmanirrohim. Bu o'yin anchadan emas ekan, ha? Nimaga? Bola chaqmadi. Jo'nala turib, bitta aylanaversang jindi ishi deb. Ertang bosolmay olasin bu. Menga yetib olchi. Stop. 3 açık oldu. Ushuncha aylanib uchala olib qoldimi? Bu tekerenin kayra gelip kaldı orada. Sen menga yetib olmay qolding-da. Andadan 6 olmuş. Aytınız. Nima qilay? Sanmasini aytib. Mana shu aytganimni aytaman. Hozir topaman. Voh, tur ha. Voy! Ay çap çap. Geliz. Git. Toktokuz ki. Anın aftarı var. Sonumuzu gidip. Aylendiniz. Ama chiroyli qiz ekan. Ne, sizlerde bunday sulu kızlar yok mu? Ko'chib ketgan. Как раз ko'chib kelib olib, o'shda ish qilib o'tishmaymi? Qo'ysang? Chun, samsa javotchi ko'chada. Bizni kim shashtiryapti? O'shani aytsam, shashmayli aylanmayli u. Qo'y, anda svet chiqadi, tez aylanib. Kim aytdi? Vrachlar aytdi. Stop. 280 açık oldu. Voy! 280 ochko. Aytınız sizde tam gaz. Topaylik, to'xtatib. Tam gazın. Nima qilay? Tamg'asini aytib qo'y, jinoyat chiqadi. Bu o'zini o'ylayapti bu. Optim aytib solsam degan, tanishganga uspet etmay qoladi-da. Yo'q, bittalab aytaman. Voh, tura qı. Ay çap çap. Volay. Bervasçı. Çakarat da birini görsene. Bak bu da özünü bile koruyor. Men topdim. Ne için orada otur? Yo'q, mana. Jonathan beri qarmoqsi içiyor, qiynalib o'tirib şeytler. Yo'q. 180 açık oldu. 180 ochko. Nima qilay? Tag tamg'asini aytib qo'y. Ha shunaqa qilaman. Mekkizdan.
Hozir yana aylantir deydi-da. Bu mashina ayttirmay aylanib boraydi, ketdik. Жаман көпшіл еткенсіз да, Туған, бері қарсаңыз. Жұмыртқа деген сөздің арасында мияк қызекте тамға жоқ. Қандай оласың әлі? Men ishim yo'q. Olib chiqib ilib qo'ysin. Aytcham, ilib qo'y. Aylanor. Kel. Туған, нары өтіңіз. Kel birinchi o'yinchi. Mundayla aytib ko'rіңizchi, mundayla. Biz tamg'asi емес, сөзін айтып ko'rіңізchi sizga жардамға тар. Opta mine. Taptım. Bu bakalaşka turmayı. Bakalaşka Coca-Cola'nın. To'ppa to'g'ri. Qayoqda bakalaşkalar? Bakalaşka o'zi tovuqda cho'ng bo'libmi o'rni? Bunda yo'qsa tovuqda kartoshka. Siraychi. O'zbek Tugan. Buni yeydigan narsami? Optonni aytib tarchi, agar boshini yesin. Topdim. Chiqishkada bu. Ketdik. Bu test ayu. Rekalgada tibetma. Qarachi Tugan. Chiqishka. Sizlarda tovuqdir chiqishga to'yu. Ha? Yo'q. Ne to'ydini? Tuqum tug'adi. Tuqum? Anda tuqumka olib qolma. Kel birinchi o'yinchi. Barondalandirgin. Hayır, men aylandim. Yine men tanisi tavır baysan. Aylandir boshda. Men aylandim, kamay qoldim. Mol aylandim. Sizlerin şarikleri boşap kalıp duracak. Şarkılaydı özüçene. Ventilatırsın özüçene. Stop, priz. Priz de. Ne oluyor? Aytыңыз Tugan. 10.000 so'm bo'yicha prizmi? Ikkovini berib qo'yor. Bunga prizni berasan, menga 10.000 so'm berib qo'y, ketib qolamiz. Siz Tugan o'tmay qoldingiz. Ümit etmeyle yol göreğinizi tayarlap duruyorsunuz. Sen oynayın, men oynaytgam. Priz. Priz alasın. 20 bin. Priz. 30 bin. Priz. 40 bin. Priz. 50 bin. Priz. 60 bin. Priz. 30 bin. Priz. 20 bin. Ne? 60 bin deyine gayrı 30 binge çıkıla var. Cem, kaç tanına da biliyorsun? Priz. Priz alasın. 100 bin. Priz. Tuğan, yaşla oynayıp görünüz. Ay öyle oldu. Sen cana aylandırıp kıynadılan beni aytpaya kıynaya çıkan diyorlar ki. 150 bin. Priz. Akıllı toçka 200 bin. 3 bir koyup koysan dele priz. Toçuna priz mi? Toçta priz. Bu, gülüç. Şöyle gel yine markası olga dilesin. Ya şu maşının beni taşap koyasam mı? Ola. Dostum keçe. Aldığı gülüştün nenesi. Кейін машинасына гаражды құлтайсың, а? Вообще ұру кірбейді. Машина ғана? Уже машина күлічі. Гараждың күлічі. Машина деп едің біле? Мен ам қырғызша сөйлеп өрдім ғой. Өкі ордық тапы қойна. Рахмат әлі. Мен анда ойнайым, ап кел қалпа.